di Trisara Gunung Putri ya, lokasi Trisara Gunung Putri sudah mulai gerang-gerung Bahadur Mania. Oke, sama rekan-rekan di Sindang Sari, mantap. Nukang Parman ya tak acan aya koleceran ya Kang Parman sing engal damang angin di atas dongkap. Bahaya lokasi Trisara Gunung Putri ya aduh tak acan rancap sadayana ya. Trisara. Oke, info sekedar info, turun.